Voilà, madonda ne doamba la kima bagudula ba mudanguli. Ikanule silimbi anamba la dwena mugweno nakana mula ndaga yedu duki adem. Ndaga yedu yenze kuntwala hatu akima hivi mbi mugifuzi dedu mandaga medu mena mengi. Igyo mudu dangili miganda. Gamla na zombi constitution. Mon article premier, dernier paragraphe de la Constitution de la République démocratique du Congo, il va aussi dire les autres langues du pays font partie du patrimoine culturel congolais que l'État doit protéger. Mais avant, au même article, les langues nationales de la République démocratique du Congo sont les Kikongo, les Swahili, les Chiluba, les Lingala. L'État assure la promotion sans discrimination. Mais mi malongi mama migeti senda yigi mbi mungila ku paragraphe li machina lintuk aba osambi les autres langues du pays font partie du patrimoine culturel congolais dont l'État assure la protection. Nous dans la yigi dugatsanzili lugugulu ededu ndaga yedu muyena umvamu muyena lugugu muyena mayelu muyena gishina igyo duwa dali minda yedu ke fezi duka hadem ndaga yedu fezi zanguluk igyo mwana ngulu amida kitenga munena ngif ihame kimina goyi ido na hid mungala mafon me mwana ngulu osambi dwabala gwa kula ndaga yedu gimbala ha dwabala lesa yima yedu yumvama wedu kimina goyi gimbala kimbila dugulianga kimbila duguginanga kimbila duhanga ata politique kimpila dwaba nolesa mabuka medu kunanga gwimbu isalu yedu kuni gwimbu lujingu lwedu lukimina golu kuyo duga duki anu beno bala sawo saha ululi gipela gigededu dabala kuno lenza kanwe saha anu akimba bagutulanda mudangu ili hame kima inwe na mugifuji nugenda mwashi Amerika nugenda mwashi Angola nugenda mwayimembu makimina go mumena mugifujigi dabala kwa kuleno ha dabala zangule ndaga yedu ha alors agyo gima giteko gima gimbali ndaga yededu dufezi kuilonga anayededu ha ndaga yededu dufezi longa anayedu amana valuka mumbongu jimindeli ana hakima valuka mumbongu jimindeli ndaga yededu afezi kuyishin ndaga yedu lo ifezi fa munu dalili hadukiliki kasi ki coronavirus muduga kulike mu ndaga yededu giduka ko kudugunda jina midu amapo dudu ayegihama gikimina go mbi mudu hanini malongi ke mu ndaga yededu yigimbala igi hukana igi songo igi samba igi ngongo igi kwesu igi pende igi choku igi yanji hatu enge fili malongi izimbi adagi tenga woshili mai panji igi ogi hamagi mwanongo dwabala hida muhananga ndaga yededu igi mbala dwabala hana yigi dwabala hana misamu mibahida guna gugisi na gimbu kuduka dukili na dwaki minagodo guma yumbu gumuhumbe gwangu aguna gugigwiji gubagada gumazima nimbu gugungu guidiofu gufeshi gumaindombe gugwangu gukologoso amo muhama yo ikimina goyi gugahembu amo mukimin dabala kwakula dabala lesa myomi bahida mo mukimina gomi mumembu mededu ayo gima giteku dabala lesa gimbali dabala danga ndogo jede do ambala kimpila dugesili donc lujingulu lwedu lwambala lukimina golo bana liduga yanjigileno tili do sa duleno ha de mo mano dabla deno ha dabla ila dala ha bigu gina kega dabla gineno ha do akimna god ijo anane do ha maha lodo sambi dabla osabu mwila mutu kapanda dabla sabu mwila mutu kapanda low anu ambala ijo ibanu lenze na kima zenu duwana kanenu du hoshen du zangulenu lugukulwededu dungilishenu umvama uwededu umvama lowe nambi mwapo dubu na ve ndaka yeduga inomvama gikaka geduga genomvama mindeli miyesakika midumiza ngola dumizo ala midaneno hama hena daleno hungali dedu daleno na mandondo mededu daleno mandongu mededu daleno hena ilongu yededu dalena dusasa dwededu ka dusasa dwe nomvama nedo mbala anedo hugana le abla sabige mbala bun gibi mugajika gimbala gingongu gena gisamba gena gihugana gena gipindi gena gisondi gena giyaga gena gisugu gena agiyanzi gena gipondu gena gindazinda kazo zikimina goji anane dunugenda mu yifuziyo ikimina goji
lono kubil kuduka dukili bwene mwanda umochi kubika ngane do akozambi munde limesa mukongo mujima wenji kupudwe ayi Brazzaville waya lokubila mayumbwe bo ayuke na ukabila mayumbu ukashisa misengi ukashisa zaba ukashisa kolokoso ukashisa mudelu ukashisa ngamba ukashisa feshi ukashisa gungu ukashisa nkara ukashisa gilunda ukashisa dwe ukashisa imbongo ukashisa mugamu ukashisa musangu umo muyiki kudanga kwa mapita kanini wingi anedambala ugenda lokudala kulima mehago agenda akudala kulima udala kulima anaina kulima lukukulwedu kiyolwena lujingulwedu kiyolwena o maga thali kunigwimbo kiyoena idulenge kiyodwen dalangenu kulima kulima lome mwila kwekwa anedu mbongo buna kulima lome mwila kwekwa dala midage kamana nuna kulima mwila kuzangula limbuli edetu mbyadu beni lodu zangula limbuli edetu mutu kuzangula limbuli edetu lo akakala mbyadu beni lodu efilakana mutu kudu efilakana lodu akakala igyo adwabalada hamundaga yedetu ifujiye kamudu bango nahida mumulu wangu myo bagwe wagwifa hosa panzo mu ndaga jowo ese ujakola mundaga jatweka ndaga hatu lo ihatweka lo duidun yana kendaga mumwila muyena yanedu adu wana kana yo haululi manu ndaga yoke mu feji yishin megi kaka gededu gikaka ged lo feji kugidun igyo ananedu tunulenzi kambi anwakim ayo wisi ke kandaga yedu gibilo mi abala kwa kuyena mebuna ayo wisi gisongeli la gigi magapanda mbi wena yufudu mugigi hosa za wisi opie amibeni nga igi hosi membilo wena yufudu wabala gwisa ha du salenu ndaga yedu ha du lesenu yima yedu ha yikeme kidukwezio hitelu oko du salenu ndaga yedu ya guntwala wala gi magidu bazo la kusaladu ha gena giguzangula ndaga yedu yene giguzangula lugugulwededu yene giguzangula umvama wededu yulesa mazume dedu febala lesa loko nofudu mugwambile ke kanedu ena muihama muisalu owabako gwishina mbi ndaga yedu yena umvama owabako gwishina mbi kumayumu medu kuduka dukili mbi migashi lo mien mudondo hanyademu lo gera hanga chigema gemoshi mbi muduna gikaka gededu eske untwala miwagwendo wena mutu muikufe kone na gishina mutu mukim akukala gishina memi gageli kado ne gwede ya mema hene gihamagika kadukili hene gihamagika kayanzigili igyo anwanedu ahadwena gihamagika balaletha izushi yeme ambala ikimina goyi gibimi balenze ambia ambala ibalesa nedu akimina ya kwesu ya pindi ya sondi hatu akimi ya hukana ya suku ya thamba hatu akimina go yina magwangilisa momo mundaga yededu anwanedu anagungu pemba ana gigwija ana bulungu ana majimanimba ana bagada ana imbongo mundu bapuligila ana mudelu ana ginzenzengo ana feshi ana ginzenga ana bindungi ana gibolu ana gisunzu ana ngana keti mundu bagwifa anu akimano na lobo mundu bahuligila yemo yekima idu bahosaduha yana gihamagenu lenzigenu danguli anwale tunulia ngikisa mbi adundaga yedu adu maginu medi kiyo do abala kumaleza hanji ana ubala uduleza maginu medi mabala lesuka kaka haha ando akubala kunudala ha ajo gima gido abala kunuleza gima giya kazo na yigido abala hana gyo ginaho sana zombi information journal parler ili gimbala do abala lesa haha information gimbala do bala présenter journal lié do anambala haha ke ame mikimi ngubala ida mu wangu wen mu kemonu wen zonu zwali do midali do lesi gwen hatu akako mission a mission adu dal mbi adu ke duneno hatu to konje gwe kala gaba go du sema mu wangu mbi ako kunigi gasala keka o kunigi esi law zen babala hangenu journal parler anone doambala c'est comme je disais que cet espace ici c'est pour renforcer notre culture, c'est pour présenter au monde entier la culture congolaise. C'est dans cet espace que nous allons parler. Mais ces émissions vont régulièrement passer en dialecte. À Kimbala, à Kisongo, à Kiukana, à Kisamba. Nous allons présenter aussi les documentaires. Nous allons présenter nos origines. Nous allons présenter tout ce qui est important pour la vie de notre culture, pour notre population. Nos origines, des origines à nos jours. Mais ça va se passer régulièrement à notre culture, à nos langues maternelles.
nous allons présenter aussi les journaux. Mais c'est comme ça que na occasion to bando chela pe na banzembo netawa chela biso nzembo moko kuna technicien na biso bande ko Mama Solange oginjikiri kunzuko Mama Micheline Nukulumba Mama Brigitte Maniata muonjile nuko le bakuka Iseli mugori yange Solange Mama dogu mugori yange Solange Ayuba mugori yange Solange Mami suni mugori yange Solange Ayimagana mugono yange Solange Mama gana mugono yange Solange Yeke konjele konjebe Solange Kamiriga sumi Solange dalegi Solange Yeke konjele konjebe Solange Kamiriga sumi Solange dalegi Amawe mojina di Solange mawawe mama na weyo Amawe mojina di Solange mawawe mama na weyo Amigi Ikapini mojina di Solange we Amigi Ikapini mojina di Solange we Bayanje Otogari mojina di Solange we Wambala Otogari mojina di Solange we Wasongo Otogari mojina di Solange we Waungani Otogari mojina di Solange we Wangongo Otogari mojina di Solange we Ngambilinge Kusuma mojina di Solange we Ngambilinge Kusuma mojina di Solange we Gendema Pendeze makwaga munji Udala mamu mapanga Solange Felicie Gindula Ye tunyega mifi Yenu nema ni Amusa Amusanzama
Amusanza Amusanzama Amuchi Amuchika muchika Amuchi Amuchika muchika Amuchika mumanwe Mama ya mweni bande ko bolandi ngai bomoni nzembo ndenge bana mama babini balakisi biso lolenge nini tozo ko évoluer tokochaka pe banzembo mususu à tout moment. Donc émission oyo ezali pona ko lakisa bomoto na biso. Ce n'est pas une émission qui est l'émission tribale, non. Nous sommes référés à la Constitution dans son article 1er qui dit que les langues nationales sont les Kikongo, les Swahili, les Lingala, les Chiluba et les Lingala, les Chiluba, les Kikongo et les autres langues sont un patrimoine culturel congolais. Alors, les autres langues du pays, donc, la langue mususu oyo tolobaka na bamboka na biso, net Kisuku, Kimbala, Kiyanzi, ba langue wana ba minoko wana ezali bomengo, ezali richesse, tokoki ko bomengo te constitution epesi biso ndingisa. Voilà ce que nous allons régulièrement faire. Et puis, nous allons présenter des informations dans monoko ya mboka. Donc, journal parlé. Nous allons présenter des événements. Nous allons présenter ça en langue locale congolaise. Donc, voilà un peu notre cahier de charge, notre objectif et notre travail que nous allons régulièrement faire ici. C'est pour la promotion de notre culture à travers le monde entier. Nous n'allons pas refuser à parler les autres langues du pays. Mais nos cultures, les Batetela, les Babemba, nous les appelons tous ici. Même si moi je ne connais pas les Kibemba, nous aurons un Mubemba qui va nous parler ici. Ici, l'émission ne va passer que, si vous voulez passer à notre émission, à votre langue maternelle, votre origine. Lingala te, Swahili te, Kikongo te, Kimbala nini te, Chiluba te. Mais émission oyo, ekubandolobaka bandinga na biso oyo wana totika na bandundu wana. Puisque nos enfants qui naissent ici à Kinshasa, nos enfants qui naissent dans les milieux urbains, dans les centres-villes, semblent être négligés. Ils n'ont pas l'information sûre de notre culture. Mais voilà l'occasion qui vous est donnée par les Bambala, que je suis un meilleur Mumbala à Kinshasa. Donc, nous faisons la promotion de notre culture. Venez nombreux et vous allez régulièrement nous suivre sur Evi TV. C'est dans TNT, c'est là où vous allez régulièrement nous suivre. Evi TV, vous nous verrez là, chaque samedi. Vous allez suivre les journaux parlés à Kimbala. Vous allez suivre les événements à Kimbala, à Kingongo, à Kisamba, à Kiungani, à Kichoko, ainsi de suite. Non seulement par là, vous allez aussi nous suivre sur YouTube. Là, vous allez nous suivre Yokani TV. Ce que vous faites na YouTube, Yokani TV. Ozu biso. Olobi mnokwamboka. Appelez-nous, amenez vos contributions morales, vos contributions intellectuelles et tout ce qui est important pour que cette action marche convenablement et qu'on fasse la promotion de notre culture. Voilà un peu, chers frères, bandeko bolandi ngai, tolobi na biso mabete, to bengi pe mutute, tolobi sansi mabete, to salna ne lokote, boko sepela. Si bo sepeli déjà, nous sepeli ne fili kies, ne fili ntom. Kiyo mikubala hida hanamba la kema ndaba ba mudanguli ya ngongo ya samba. Même les reportages des matchs de football, nous allons les faire ici à Kimbala. Nous avons des compétences. Si théâtre que nous allons Kimbala, voilà Anouan Edou. Dagitenga Celestin Munenu Umafuma Kimina. Mibabila, Ibila.